بدن غړي په جرمني ژبه کې Der Kopf. Der Kopf. سر Die Haare. Die Haare. ویښته Das Ohr. Das Ohr. غوږ Das Auge. Das Auge. سترګه Der Mund. Der Mund. خوله Die Nase. Die Nase. پوزه Der Hals. Der Hals. غاړه Die Schulter. Die Schulter. اوږه Die Hand. Die Hand. لاس Der Arm. Der Arm. مټ Der Bauch. Der Bauch. نس Der Ellbogen. Der Ellbogen. سنگل Der Fuß. Der Fuß. پښه Das Knie. Das Knie. زنګون که غواړئ چې جرمني ژبه په اسانه ډول زده کړئ نو موږ په یوټیوب انسټاګرام او فیسبوک کې تعقیب کړئ او مه هېروئ چې ویډیو لایک سیف او له دوستانو سره مو شریک کړئ د خدای په امان